Ftit ilu ħarġu riżultati tas-SEC fejn għandek studenti li jkunu ġabu marki tajbin u oħrajn li forsi ma jkunu ġabu l-marka li xtaqu f'xi suġġett partikolari. Il-GEM 16 Plus ta' kull sena jilqa' fih danu studenti li jixtiequ li jġibu jew itejbu r-riżultati tagħhom. Dan il-programm edukattiv li hu bla ħlas joffri stipendju lill-istudenti li jkomplu jitalmu suġġetti akkademiċi li wasluhom għall-eżamijiet tas-SEC. Tkellimna ma' xi studenti li attendew il-GEM 16 Plus u li temmew il-kors b'suċċess. Tlabnihom jgħidulna l-esperjenza tagħhom fih dan din l-istituzzjoni. The classes are small so we can get more attention. We have one teacher and one LSE, so a teacher for each subject, so we get attention if we need help. I got to meet a lot of friends here from abroad, Maltese. That was a nice experience. Laqatna l-kumment li kien wieħed li ħareġ mingħand kulħadd li l-istudenti jingħataw attenzjoni individwali. It was like similar to secondary school, like the teachers are very like friendly with you. There's more individual attention, like the students are all together, you know, it's a small community, and like if you want to like get a second chance at your O levels, this is the perfect school to like come to. Even the education system here is perfect. I mean, I passed my O levels personally, and I took a second chance, and here's where I'm at, and I loved the experience. It was like one of a kind. Fil-ħajja qatt mu tard li titgħallem studenta oħra qaltilna li hi permezz tal-kors irnexxielha tikseb il-ħiliet kollha neċessarji biex tkompli mixja l quddiem fl-istudji tagħha wara 5 snin. Għal dawk in-nies li jaqtaw qalbhom mill-iskola dejjem għandhom iħeġġu aktar ruħhom biex ma jaqtawx qalbhom. Jiena kont waħda minn dawk l-istudenti li qatt ma milt moħħija mal-iskola. Erġajt ħalt wara 5 snin li tlaqt mill-iskola u irnexxel nġib ir-riżultati li ried meta kont iżgħar. Il-programm tal-GEM 16 Plus joffri l-opportunità lill-istudenti biex jitħejjew għal eżamijiet tas-SEC fis-suġġetti tal-Malti, l-Ingliż, il-Matematika u f'suġġett wieħed ieħor minn fost il-Fiżika, il-Bioloġija jew l-ICT. Tkellimna wkoll ma' Karl Gallia li huwa guidance teacher fih dan il-programm GEM 16 Plus. Huwa kellimna dwar ix-xogħol li jsir biex kull student jemmen aktar fih innifsu u bekk ikun jista' jimxi iżjed il-qudiem fl-istudju tiegħu. Taqtawx qalbkom, l-applikazzjonijiet huma miftuħin bħalissa. Dan huwa programm li żgur jista' jgħin dawk il-ħafna studenti li sfortunatament poġġew għall-eżamijiet tas-SEC u ma rnexxilhomx għal din id-darba. It's a second chance, taqtawx qalbkom u minn hawn inħeġġeġ il dawk iż-żgħażagħ kollha biex ikomplu jemmnu fihom infushom u japplikaw GEM 16 Plus. Għal aktar dettalji wieħed jista' jidħol fuq il-paġna ta' Facebook tal-GEM 16 Plus jew iċempel fuq 2598 3850 għal appuntament personali. L-applikazzjonijiet huma miftuħa fuq education.gov.mt/GEM16 Plus.